Pea whai tātou jōti whātasi makiriso, tātou jōla whātasi e fō. Pea whai tātou tōnu sai, e whai hoi tātou matupu whātasi mai ia. Mātou jōfu mu whātaro whātu i paia le tuan sā, o stauranga, Therese tau tunu, pulu e tangata kātoliko mai puleanga Wollongong. A maile, wha mai senga le fionga ia pa kele moresi, wha bea pa kele makusi heiso men, o le mawhai o nao mai, i ni tātou māwhitanga i le fia te nei. Iai ni wha moe moe, o tai au enga, tātou whatasi. Whawhiro atu fo i paia lasi sunga i whawhengainga, ma o tō wharetua mai whata whaitauranga e fia, o tātou awai whatasi le iafi afi, mata mo fie, i le arofa ma le angarelei o le tua. Si o arofa, tā arofa i taita i whono tānga ruanga i wharetoru, ma no orso i fo maua ma le langi e mama. Whātalo whare fwoi tai ma Christian o whi pesi, mawhitanga, i tuainga esi, ai mei so tupu matamari, whale o kurunga ma le whanau iti. Marore so i fo maua ma le langi mama, maro ngā riwele nei asu, wao lele au soro le petua ta maro e nunu no whanga, au lo tātou maua pēr, ma mana aina le sau ma le maro le rofa, ma le anga le lei o le tua. I le asu, ma le asu. Le au, a fio maia, tala maia au si o tātou muri mawina le soifua au auna, soifua tautua, soifua marui o le lei au auna i lona ainga, o ana pā anga, lana i kālesia, ai whapea ai le tanga ruenga. Au ai tua e maro e maria i Kelemete Leilua so aro, ua tolu se furubalo tau sanga o lana tau tua, i le kālesia e ala le tanga ruenga kātoliko i sini rei. Ia le nuku pele inai o le tua, o whainga masani lava, o tātou family service. A mautu mai uma nei le sā, Maria Soa, tāra sangatu mele nganga vai vai, wha solo mai ro tō vale rofa, e ala i teu fungala ara. Muia e oti, o e oti leri. Na ia lātou marulu ia lātou ngaruenga tinga. A wafo i o lātou ngaruenga, e muli mai ia te lātou. Ia, tāra sangatu pele nganga pai vai, le au pai ngā ruenga te tofi. Le ua, pautua ina le fionga ia pātero tai tai o sauninga, pātere paulino tui kōlio, tō te awhio mai umanei, no pōro umanei, ia mō o tō whakatailama.
whako le tamai mone alo mone anganga whaia. Ia whatasi na li mau tau. O lau tofi, oi ne li lea. Le mea lea, o te whamau moe ai a te ia. O lo oulu whako, ma lo oulu whani. Pa ia le nei, po. Wa pa ia ono le tua, malana kule ka soa e so i tua male ora. Wa pa ia ono whata si mai suri o le langi. Rona nuu malana whanau, o i tātou lea. Tā tia la, malai o whaitawinga, tui tonga mātoe. Iei ni malai, whaktu maunga. Malai o lana tāwa o tua ki ngau. Me api o ai, pule ono. Aku tak tahu mai ni malai ni siapi. Upaya le malai Yesus. Orang malai kota. Orang awal waktu masuk mani mai. Aisyah, orang le tua lama malam. Pule masuk. Faktai lo tu semai. Tai sumai, mani mai. Mata ko fiel ni yaso. Le tua la vai ona sina mai. Lo tro walofa. Lo tro tagata panangi. So i fuori nei na lang. Ya fio maya. Fio batele. Leti. Fio maya. Au na le tua so se fai taulanga o tatu patasi e nei aso. Faktailo to sumai perdua. Ada dua pengian ini aso. Tatu pengian tatu balau. Tatu pengian tatu waso. Kau mai tatu tasi mo tatu. Faktai. Hela ini aso. Na tatu mori tatu bomonga. Na tatu mori taulanga. Paruaina tatu talo i tau te mai ne aso. I didi inga o le tua la tatu usia. Ina ia maua i pea se no fuanga maru galangi. I fionga atu tonga matoe pore tausi. Ia Maria. Ia la amata tatu talo le ne aso. O tausi ufonga. Mau tau te talo, tatu ave mole anganga o le tina. Au tau whio mai, whaapatai mau ai whaamaku whananga. Tama no whaalo o ainga mi tu kene, o ainga le ne whiaki maki mo fie o le kua mo la kua soa. O tatu wa whiaki, o la tai mua o whipese, o tele o whipese. So vale dua mau mau, ya so vai parece dua porque ya paso solo te llama malu bula ka, tato paso solo vale tai dua, ngala tai dua tato porque se a terminei e dua lava pa piso mata, pa piso nga pa o para mai lang, man pa piso nga tato talo ina ia mau no kwang malu lang. Nau tioma pa te pileti. E tu e San Savina Baptisonga. Baptisonga Maria. Le na fiu mai le nau lang. Sa mauri na marang lang. Papoponi aso wao aso folau e le tua. E ui aole. E tele a fiafi e le lau a fiafi. E ui ole a fiafi ma le poti tonga i lau fonga malingi whare ai. E lese tō whai nā po se loto i nei.
o le afiafi o le alinga mana le tu. Na poto la le ai minu o le tua whapenei. I ne aso na tofa. Na mamoni mai ai e o matua Maria. Ia oe le i papa soina. E olo tau na olo la fatu tua. O poto foi le nu o le tua i le so. I tau afiafi, tau mawae ma oe tina. Le atoi pat samsau inai oe le nei kuna o le ola. O le whailonga o le tai le fōu i a Keriso. Ma le whailonga, na e o ti whatasi mo Keriso. Tā ria roto e tū ma le whatasi mo Keriso. Sua whatamā, le ane o le ane. Vamos a poner la novedad. Y el dato estado. Le tuai o nang. O o le mamalu, para paso por tu ole ola. Ya que son. Esto yo lo mato y lo lavalo. Lord Maria Molona toi tu mo le ora. O mato tinane ya Maria. Tu papine. La pamao ni no fato tu ia. No lava toi tu. Ya vato ia ma le pianga le pamianga i le ora tani. La mato pure ngale la mato rio Yesu Cristo no walo. Leo sei con pure batasi mo e nga ko ia. E tu adorasimo il Papa, non la io la unima idea, io poi pensi che Leilua, la poi pensi a Corrifion, ma la poi pensi a Mila. So, ma le due non so, ele mo stato un buon mau, a Alo o Maria.
Maria, Larissa, Tua Maria, esa usare lo final. Joseph Polo, Jacob. Nana, you were the best grandma I'd ever had in my life. Nana, I love how you smile and I love when we sing songs together. In my heart, I will always remember my beautiful grandma. I will remember when we danced together and we had the funniest dances. You make the best support in the whole world. Nana, thank you for everything. Your Manuel, your Malama, Nana. I love you so much. I love you, Nana, because you make my favorite food. I love you very much, Nana, because you look after me. I love you how you smile at me and sing with us, your grandchildren. I like how you say nice and kind things to me. I love you because you hold my hand. You take me to the shops, and I know you love me very much. And when I get snacks, you protect me from my mom and dad. Ia manuia lo malanga nena. I love how my Nana gives me things that is hers. She lets me watch TV. I love how my Nana says, I love you to me.
My Nana prays for me all the time. I'm going to miss you, and I wish you can come back to me. I love you forever, my Nana. Thank you for everything, my beautiful Nana. I love you, Nana, and I'm going to miss you so much. Lovely. Therese so o alo pai fale muli anga o au o le ulu matua o le whanau lea a Maria ma Manuele. Na soifua mai si o tina I le aso lua balu Iulani I le tausanga a fe iwa se lau o notasi. O na tua a o le ilua Kelemete mai sa fotu la whai. Maleti ma le nuu o sale lolonga. Ia. Ta mātua o au. Ia. Masani ona whaile tala lo tina pa mai o le upolona ta mai masani ona whai iana ia. O le tāpena o le aisile le masiasi. Ia. O nei afiafi ia o le a o talanoa atu. I le mea le tono lo loto. Ia, tai tono e sila fia le toatele ia winga o le nei tangata. Ai, o ona winga whaangalunga tā. O le loto maulalo. E le tautala. Ati ngā le loto. E ono sai. E whai mea le lei. E le manao I se mea e wha le tonu. E whautua le lei. Tele I o mea. Ai pe o mea ia. Nā oa ia mātou. Le tausanga 2019, e na mā o ai matau msi o tōrua. I mua mā o I Samoa. O alu atu ia e lelele sa o wha Samoa. Nā o mā uana o atu mai whafo. O paletua mā o au uma. Yeah, they were born and raised in Samoa. So ele winga for ngale pe e look down
because whaapea o te Leilua se mea o au ele o se sa moni langa na o whanau nei. Ai o mea uma na o alu e whai. A wala au mai a o e ti akono, le awhionga ti akono po le mato whatina foi. So o se mea o te alato e whai. Whai ona whatinu. Ona o whaapea lea talo whai si o tina. Mea uma sa ia whaia o ola mai o titilo. Mea uma ele se mea o te Leilua whai. Ele o se vi inga la tangata ele ai o lana tala ma sani au na whai. Tato a whai e whai se mea lelei. Ele o se vi inga mo tangata o le vi inga mo le atua. O mea o mao te whaia o te manatua pēro tina. Mum was my right hand. Everything o te whesili. A alu mo o stak. O nofola ia le lalo. Talo tina pa ia. Ma o mawhawhau. O le ase, what would Mum do? O la o whesili ngā. And then I act whatever I think that my mum will do. And always, it's always a good result. O whapea, whawhitai. Thank you, Mum. Anga o alu whaile mea lau te mana oe whai. Lo ui a tangata. Oi. E rongo winga o ke in trouble a inga. But o mea uma. E ai nei stories o te whia whailoa e nei po. Ma o mai matau, ia te sema last year o sau, o wa'ailo tina, o te le ale suinga, o whesili la ia ia. Mum, are you okay? I ata for my yes. Aya, le manuia. I said, are you sure? For my yes. O tai mi oma o te whisili ai e for my manuia whawhitai. Lea tai whaawaiwai e ne tangata. Whaingo whiau, whaingo tameti. O ia na whaia oma lau whanau. Le ai se tomumu. O mea oma e whai I le loto. No o whaila ia le iai, toi whesili lo iai le Christmas Eve last year. Mum, I need you to tell the truth. E whai mai fwoi o e te le pepelo. Wa ai mele iai, there's something wrong and you're not telling me. Ia, na tūla ia, for mai, ia. O mai. O whai atu o le ale, tu ai ngā mai. O na whamatala mai la ia ia. To low wale afiafi. O whisili ai, can I look, Mum? And she said, okay. Tasi a lo titilo o iloa, le mea o lo tupu. O tangu. Au titilo atu tangata, o makwa, oka se loto tele. O whai atu Mum. Oi, Lord, my I said, what about Dad? My I said, I say, I'll long matali at you. I let my Italian for my what titilo my mum or tani. Say, titilo my mum or titani because so I try to be strong all the time because that's what she shows me. But obtaining a will in my fight. Be o lau o tū whaapea. Whaapea o titilo inona. Inona tino alonga ngana vele ai. O whai atu, Mum. A whamai, si o tama. I believe in God. I have faith. O tū ala ia lea ma o tāngia o whaapea.
lo whai. Mam, oka so whaakamala. Ai whamaila na tangi. Ia, anga whaapea o te alo e esia. Because tu ai la pepe lea le whatua lua tausanga. Ai ngā o mama e lata I tamatiti. Ai whamai ana whaapea o te alo le whale mai. E longo winga e kao fia hau. E tau fia. O haila la atu ai sa o tanga. Tausanga a atua o loo. She carried this burden with not telling anybody, but she carried it. I normally say to her from St. John Vianney, if you carry your cross well, it will carry you to heaven. And I believe this day that this is what has happened. From then on mutua whaatuatua tangata, tinana, ti ngama, e leta tai whaawaikai. O le mea nea na maalosi ai lo loto. Me foi nā nei po taumawhaia e loto tele. Tangata uma whamai loto tele. Ia, o le taumawhaia atula. O le awhai ula muli mau. I se mea na tupu. Oa o pe o tele tali tonu ua aluno tina. I can't comprehend in my mind that my mum is gone. And in her dying hours, o le tangata muli muli na whamai vili si o tuanani. E whaiwhi au sa moa vili ai. O vili loi ai. Tani mai whaiwhi au. Tu uloi ai le telefoni whailanga, whailatana. Whamai loi whaiwhi au. Lisa, be strong. O tausanga ia I lua, rena loa mai ma tau I momoa. O tausanga ia na tu atu e le tua. Is prepare ai o lua mo le teimi nei. That shot straight to my heart, and I thought, all right, Uncle, I'm going to try my best. But oa'u, e le ave e se le hope, ma le whaatuatua o whapea le ai. E le o se teimi nei a mam, e le ai. O sa vale atu I le poto, titilo atu. She's so in pain. She was so strong, and she said to me, Siotama, Lisa? I said, yes, Mum. For my lanatala. E te lelo loto, I will all vai vai. I'm so sorry, but I tried my best. Oi nā te mina, o whapea, o kasa, o selfish. I'm so selfish. I just heard the lyrics of the song. You know, awale, soia le tangi, avala au mai, tula'i mahalu. And it was in that moment. I don't know if you've seen Fatima the movie, but at the end when her mum was sick, she ran to the shrine where Mother Mary had appeared to her, and she got on her knees and she circled it and she prayed and prayed and prayed. That's what I did when I got back to the room, such a tiny room. And I just called out to God and I said, Lord, please, I will do anything, just please. Give Mum strength, heal her. And which is what we had been doing with all the chains, the chain of Mary. Everyone here knows about that. There's a few people I can see. Au titi la tina ia wo vai vai ia. Oi nā o whapea le ai. O le a o te talo. Ave ese le ne ipu ai whai lo fina ngalo le ale ia. Oi nā tama mo e mai ia tene fo mai wha mai. She's got 1 hour left. And that's when I called my family, I called the boys, I called my husband, and I said, get here now.
be safe. O latu si o tina o whai ai, Mum. And she said, sorry, I'm so sorry. I'm so sorry. I wanted to be there for when you graduate. I wanted to see my grandchildren grow. But I can't. My heart and my spirit is there, but the flesh is weak. And that's when I said, Mum, you have done the best. My Lord. But just wait until they come. Just wait. Divine Mercy Chaplet and the Rosary. Then we sung Agnus Dei, her favorite song. And then she took her last breath. And she looked to the side. She turned, and with every ounce, her last ounce of strength, she opened her eyes. And here's me thinking, oh, she's coming back to life. But that wasn't so. She opened her eyes and she looked at Son one last time. And then she took her last breath and she went to sleep. Yasona, o titilo atu. My poor brothers, my dad, my family. And she said to me, Alilei oi, elilei ai. I said, oh, Mom, what a big, you're putting pressure on me. And I, with every ounce of strength that I had at the time, I said, in every moment, whether good or bad, we give glory to God. In our pain and our joy, we give Him glory. I was being strong in front of everybody, but at night I went to sleep and I cried like a little baby. And I said, Lord, Mother Mary, why? I don't understand. Just so that everyone understands this next little story I'm going to tell. When Mum got sick, when we found out, I said, I'm going to take you to the doctors, and then I'm going to take you But she said, no, take me first to Mama. That's what we call her. Take me first to Mama. I said, okay. Find a chain of Mary, which is the Rosary. She said, get 20 people together, everyone a decade each, and pray the Rosary. She will prepare many graces for Mum. Okay, I'm going to do that. And that's what I did. I set out on a mission to get everybody I could get to pray for my mum so that she would get better, because that's what they said. Prepare many graces. So when she died, I thought, how come, Mama Mary asked me to do this? I will keep long a promise. Or message Law, yeah, Mama. And I said to her, because I was crying uncontrollably. And I said, sorry, just give me a second. I said, Mama, why did God take my mum? That was at 5:31 a.m. I had been crying all night. And at 7:32, I was still crying. And she replied. And she said, Dear Teresa, your mom came to visit me this morning. She said that she is here for 40 days and is staying close to her family
but especially you, Teresa. She said, "Tell my daughter, Teresa, I am happy and I am waiting for Jesus to give me my destination." She does not want you to cry, and when Jesus gives her destination, she will tell you where she is. The reason why God took your mum was because her time on earth was finished. Teresa, we are staying close to you and your family at this time. I keep you in my prayers. God bless my mum. When I received this message, I cried even more uncontrollably, but with thanksgiving to God. I was so grateful, and I said, "Thank you, Lord." E ese graces ia na whailoa na min mai ai ele tina pa ia. E ese graces. O graces nga tala noa mai ai le tina pa ia. Graces mo le langi. So today, even though I look a bit tired and maybe a little bit sad, the truth is, I rejoice in God. E loa le tala tina pa ia. E vivi ia e lo loto i le ali. Awa e le lei o ia. God is good all the time. Jesus, power. A whai o oia o si tangata le talitonu te minei. Can I get an amen? Amen. Whaafitai. Ja, lele tua. Taimiuma. Lele tua. Ja, pea tatu tulai. Tatu tulai tatu pose pesi. O tatu tinga. Lelelai, lelelai, ka. Lelelai, 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 lelelai tua. Lelelai, 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 lelelai tua. Lelelai. O se kinga e whainga kuenga malos. Kaingi sanga lue mako kinga e le kai whakamala e le rangonga se vai vai. E sa ili mo se mangbio mako whanau. O ke mafua i aso la
ai usu mami saungi mo ngā wenga. O ke kei, kaya uma i ki o mori, pe kaya ngāle le lima. Ia, kau pula o maka e, ka waipo waile, le mawhawhau le wa ki mori, au le mo koe ka aka. Ia, vai ia, maka. Aso uma, e usu pō, o e mamau ni mea whenga nuinga ai. Savali Station, pō i le train, koe pō i le spas, i lona whale whainga nuinga. A mai anga nuinga, ia, koe pō i me pas, me train, ia ka mūt whale, ia wa, ka ele lima, ia ele malo lo, e koe sawa mam, e kukan makotina. She never complained once. Lea wau makua ifo, ia. O mana malama whenga kālo ngā ruinga mama. Whai lau, whai whāngawe lei. Ia o mam, e arofa muki muki pare ia mākou. A mākou mamainge. Ki ngāre makiva, mapihanga mākou whale. Ia me tano rā e kausi e mākou. O kala maupo a mam, ia o mamkua ia. Awa ai, ia ele misi ele. Ele, tele no waka. Pei au se a ia tulo. O e sa au le lei ia. Au ne non. Ia, no kari e lea, vai, ia, whai asin kari ki ngā, e peo mā tōks hoi a ngani. Ia ngau whai e lea. E se awa Yesu. Kali mai ma. O Yesu. Ia ngau aka e lea. Ai wa ika ama, koe whai me kala ma. E kei doa, koe whali, ngau koe eilis ka me kiki. Ia, tare fia e lea o mami a. I kokongo mako whale, ia e le ngā mia se alame i le asa. E ke i au whalongo i wha. Lisa, Bolo, Jacopo. Ia o lesi kai meo, ia Bolo. Kuku e lua e, saungi ma lop, a kou kakaa ngi kou. Ia le ia e la mali. Ko ke usu po, a whang waku ma lopu e viu e wala a. Ia, mam, ia lopu babu lea. Vai kai mo me uma wo e whai mo mākou. A whai wo sasa, e si se ma uma ri. Ia whamanga le mai. Ke lea ngalo ngoi. You were the best mom. Thank you from my whole heart and my soul. Mom, I love you with everything that I have. Lea wa, i whini oi, ka kua, ke lu mafuka, whapea ue leo si kaimilea ke anu ai. Ai, o ke malama lama i wala au, o ka kua. O ke whanua moa, le o le au e anu. Ai, o ke fia, wa e malo lo mai. Ia manubia o le malanga ma. Look over all of us and take care. I ask that you all pray for Mum's soul to be able to enter the gates of heaven. Yeah, and be some ninga kakupo, so forth.
Male maka ko pese ngawon am temba kari wapu. God is good all the time. Leilua. Taiviumbo. Habis pati na dia. Buat apa? Tolong dekat dia. Dia partil karena dia dia pun ya. Oh, pupuk wah lu munbam. Abis boleh pupuk wah. Laki lah rumah kamalawa kue Elisa ma leusoya polo ia. Ia winga mat ele koi pamakala ia. Ikunga ai ko sawa ko ma ko polo halu kala pai. O kwa sola ma ko Leilua su se upu se kala fa pasenga ya ma yang ele mafainga o kere silfia o kere ilongi upu ka waktu leo lokinga ya ai o mofo o mai kablo lo kuspa ya ya mai kablo lo kuspa ya o ka wi fole kusio ka upu ya o vai kablo ka upu podcast o upu sepulu ya vai assim o meu ngai vai kam Maria usai mai ai vai ka o vai kam kan vai ka vai ngai kus o Fabio o Lukingare kau kala mai ia na fioma le ko ka fioma mai ole ava miule oi e se wa mau e si no na tawi pe ni wo fa tua ya te ia le loto la matani ele mativa o ia I o loa e anga lei o ia ya te ia ai le anga ia so uma no ranga na te sai lia pulpul ma moe malino ua malue ai o na lima malfiafia e tusa o ia mawaa o le whata woa e mamao le me au mai ai ana mea e ai e tu lai foi o ia au ko lava ma watu me ai lona a ima man wenga o to be ia na au na teini wa mana tunatu o ia I se panua o na mawai ia o le fua o na lava dimo ua ia fai ai to vini na te kusia lo na sunga titi I marosi na te whamarosia o na lava dimo ua iloa ia o le leina ta ele mate na lepa I po watu ia wana lima I suru makuatano watu wana lima I pele wafamakola wana lima ile watinga ina watu wana lima ile wamtiwa ile vefi olia wana lima ni kijona awa ofu wana lima uma ofu mumu wafanya afu muna kulitia babaye mare Paulo, wana ofuia. Wa ilonga la natani I paitoa pe a safari o ia patasi mato ino ni. Wa vai ia le ofurino ma pata wa batu foi kusi pata wa o ma ros man fai mona ofuia. Wa ata foi o ia ya so rumana. Wa tala o ia malpoto ua ilona lau faiva le tula fono le alofa ua vava ai o ia ia pionga lona ainga ele ai o ia mea ai pai e tula I paina whanau ma whawhetai ia te ia o lona tane hoi o
vi ia te ia. E toa tele ko vi e a mio lei lato. A o oe. Ua whasiri oe. Ua whasiri oe ia i lato. O le matango o fie e pepelo lea. O le mea whatawha le la le. Alfa fine ua matau i le ali. E vi ia lava o ia. Abatu ia te ia le fua o na lima. O ana ngā ruenga foi. E vi ia ai o ia i whai tutoha. Ia, o lau kon manu. Se whau wau atu lau kon mau na mana whaapetātia. Whamanu nu watu. Just want to say a few words in English. My mom, like Therese and Joseph already said, she was the best mom. She loved us so much. She provided for us. She cared for us. She nurtured us. And I'm so grateful for her. Because if it wasn't for her, we wouldn't be the people we are today. I'm not saying we're perfect, but I'm grateful for her teachings unto us, and that we are able to relay her teachings unto our own children. Mom, yeah, I will uji ma, yeah, shall we na, yeah, we are telling we love you, Mom. We will always pray for your soul, Mom. We pray that you get there. And that you'll be rejoicing with our Father in heaven. I love you, Mom. Thank you.
Saudi mai le mori maua. Le lo matua le maria sai ka ana. Ya Saudi suyo ka ana mai se mori mau. Ko ma le au tua. First. O ya ho ko. Apa ya mori mau ya. Saudi mai ne one. Kau foi pese le a tu fantasia. Porque mais vezes ya amaya naso ima en Joseph. Ese na dua ni semua amaya. O te whatulo, le whio whamao i o le lihi le manuanu nei. O te whatulo poi le awhiwhio le tuainga sā. Susu le au whainga luenga pa ia le atua mai so se whatu whai tauranga. Awhiwhio poi le au nuko boto. Whatulo le pa ia man mamalu le ainga whawau. Yo o tautu te tele mai tu tauranga. Whatulo po ia Samoa o poto mai. E moli mawina sauninga whale ainga o tina nei. O taupa ia mo man o le a ue o iai. E a vealo tangata whatau waa. E whai masui o le tuainga o sangata ana. E whai asina mātou tala kuku la mātou mawhitanga. Masio mātou so. O Maria, sa mātou whawaina le tuainga o sangata ana. E te tono o tanga luenga katoliko Samoa e sini. O si o nālu, e whale tua e alisa. Sa ia taitaina mai si o na tina le amataina la mātou mawhitanga. I le aso na tali ai Maria sangata ana whale tua e alisa ma si o na tina. O se aso tāua tele lea i so i fuanga o tina nei. A wāfo i o se amatanga o lona so i fua tatalo ma le whaalangolango o le tina o le ali. Ai mai se o lona mimita wa ia whaapaina le tuainga o sangata ana i mtanga luenga Samoa. Sa whaila utala i wharitua i alisa. Ina ua mai ai sauninga. I le taimina lau inai, a o rua folanga masi o tina. Na ua manatua ai lea so na mori ai e sangata ana, ma sangata o ia kimo lo la alo maria i o si tauranga. E tausi ai, ma ola ai, e peo le la folanga i le li, a whatangi atu la ua mo salatama. O ngā ruenga whaatino lea sa tāpina pena ai. E li tina nei si o nā alo le wharitua i alisa. A wale tu i nātu i moa. O lo nganga moni lea. E taputapua ia ma te talo whapea sangata ana. O se manuia o se ana whanau. O winga o tina i mātou mawhitanga i le whaangaroina. O se tina e maro silo na whaatuatua, e tau tōrotu. E sa ili ni awala mani ngā luenga risosoani, e atia e aile mātou tā whai oi whaatina, e tutono le mātou tā ngā luenga. E le se tina e whina wale pe whau maro. Ai o se tina e sa ili maro, i mea e whalele e aile mātou tuainga. Ai talo whai. Lewa sola mani wharitua ia sele. Ai le whatamuina le matapolo o keti. Sa tāpena ina mo Samoa. O Maria, te ofile mu lava una winga. Talona mātou mafuta. O tele iwa ai lava o whaaliali no ngā winga le whiawhia. Pe ita fo i se isi. E teu mea umai lona loto. Pe o tina o le li. Ma whauwhautua mo mātou.
Ai mai se lava ni maanga nuenga. Ba kua whaatina tai. Ko mato mapatanga. Po tutono po i mea whai an mato patanga nuenga. Nawa mato maua le tala ilo na ngase. Sa mato whanau noa. Nai le te tala mai ilo na whinungalo. Ma whaasua mai ai mato. Kasi iyo mato si mai whaatasi mai ia. I lea li mo lana whamana. Ai tali lava ona ti mato tasi. O i nāna mātou loa i Maria e te waro na roto. E tali ti ngā. E whaalangolango le whautua katalo tina paia. Malona tina. Nā lai o na whiwhile e mō i o na ti ngā. Maria e te le te langona sa mātou tala e watu. Ai paule mātou te talo mo mōli le li i mō oe. Ia whaapanoa ia sa unu whaanga i luna māro e whaapapau. Lau tō whaasewe whaapelno whaano. Ai mai se lau whawhionga na whatua. Ma la sunga le awa. Mātou te tari tonu. Whaano Maria mai o mātou se. Man whaale tonu o mautanga tina. Ai mai se langa e tua ai ngā sāpele luna lotu. Lale mpai o paanga wina o e si o mātou uso i o mātou roto. Pāpitai. Short and sweet. kali siya ya ngabai kai mama kamere kali siya kesau ko de kali siya mako kamere kai bilu ngam pak bayai sama waktu tanya yang mati ya kalau palumu ya ini kali siya kai salku de kasi wa ikolua apa kali kali siya ngomong kau mereka kali siya waktu ya itu dia kurs o ingo makau mayai dengan tinga belakang Insyaallah ang may kaway wingo ni tinga isi malunga yo
inga ia masalo o se sila de tong pai pai sang pada au ya madia o inga la pa ke nga ka ya ma so kile longo po se deo madia ko mo de kale si apa ni ma ku fonka ya sala ye mana ko ni sa pa pa se mai ya se ya ni wala mo rata ya sa mati kaya ni e vai kai ya ke la ma ko ole wingo madia ai ko kala sei si ko so kali e ke le vai ai te sikara pe o e nyo ko winga ika ko winga ko le ka pa ma se kala ka lang la ki kiro e ko ko la sa awal foka yang memakum bailai pakum makum kalau ada tu kita bayar lagi ada apa usul bayar dia lagi kau boleh kali siang ni sangat luar mereka ya Maria yang pakai dia yang final pun kalau kau masa kalau pakai masalah pengal si orang kalau masa kau ni oleh kuai nasta sakit usia ai lama ilangan ngelui so si kakak si pun makot kade sia usah umalang ngelui so mau ni dia perlu dia beri makum termasuk apa yang maku mereka ibadah kulit kualitas Maria ngata mungkin apa aku kurang banyak kulit wasilong po silong ay ma umang mapailang ngadwe nga puripaso kung ikaw ba wala bertengah ka eu esse uma cangaka o corpo sia uma passou a Maria mas quem foi ele para vai a Maria como foi lá para foi o mai anang ngadwe nga ngadwe nga le si long lava o mai ai a o sia de tadi sia mamis se makumata e kate nga ingo la foi como re berboko lo maku ya ya papai ko ai ko Maria vai sang aku Paul ya biwa ini kita kan ini bisa ai kele o ingo makumo ya Maria di makumakan akong pakai kailan di ngai na rolo nga mai ko makuikan ya mau ngingau ya di lupa ko wala madakon at least nya udah ko ya ini semua kalau beli kedua ya Maria berbuat di rumah banyak aku di sini ya bawa di kedua ya pamangan mesti siur maku ikan isia mampu dia leu pada ko kamu dia dari kedua Pak, ya, Pak Makoy, nama Pak Makoy. Kalau udah dia, Maria, dia lo malang, kaku piroasi kayak gitu, depan mak. Ya, mak, boleh mau masuk buat ini, boleh salah le sama oleh ay, sah. Ayah semengat, jodoh sakit pani dia mamadi, sejangata, angam malu, mereka walu, so boleh kan sendiri, ya, dari semengat siapa malu manusia macam ayah cepat jauh tu le, apiong ada saja le, apiong ayah pancele,
Therese, e o si a kono, ia ai fia fai pea sa ule mau. Ona masara, o te le mon mau anga i le kare sia. O te iloa i titi kuna tau talai ni tama. O le ai o te iloa. Wan lava nea i whamasa lai winga o Maria. Ai o te pia tau tala lava a. I le mamakitanga o Maria. Ona o Maria. Ai lo wasila pia uma. E se uso i a te au. O te patusaina Maria i te tonu o le matou e kalesia, ai mai se foi le mamakitanga Maria. O se tina mo e pō. O se tina e te taloina, ia manuia o whanau ma le ainga. Papea po i te tonu o le matou e kalesia. O te moli mau ona le tausanga le ana ta ua sa masa mau o ai le kalesia o le lua ate. Tausanga i lua ate. Mateo ate. O tungu ala mateo e kalesia o le i uma ia i la tausa mateo mafuta. Tusai ala na o tautala mata o le kalesia o isa a mata i le mama utanga o masia uso i a Maria. Ona o ai lea ma o mai sa winga o Maria. Ele ngā o ia. Ele se tangata e tautara so. Ele se tangata iaini o na winga po ilea ele fia i seisi. Ia o na o palata lo le iai. O te iloa e tate la longa e lea mi o Maria. E le ti o pai ngoe lo ta mai a Maria. Ona Maria e ia i mavitu ti o le tina pai. O te lo Maria o se tangata e sili o na paaloalo. E ia i taimi ma te misa ma le ali le o tua. Awa maua. E o mai Maria ma seve le mafani. Pe a iai ia ai mai se a pe a paini mea le kalesia pe o sui ngā ula mea whapena. Ona saule o Maria e lema whai na o whangalonga luenga sa whai a Maria i a tea. A o i a tea o le suinga le ula. Ona o au sa e sela o kalesia na o sawa ima o li liu mai le katolika. Ona ia whaali le i a tea o whaasino o mai a tea o. E taulanga whai o nisa. Sa ia whaasino i a tea o. Le suinga o lea ula, e ese le suinga o le ula e ula. E ese le suinga o le ula le tuspa ia. E ese poi le suinga o le ula le taulanga. A tonu o lai whapea o te ula le tusa. Ai o lea o onga lea Maria ia tea. E le tusa ula ia i lau wa ai longu. O le ula lea whapea o le sui. Na o fia lava lea. Mati lea no makuta ia Maria. E oi tulanga uma i tonu o le kalesia. O iena lau whaia onga i le whainga o mea uma lama i tonu o le kalesia. Taimi mate peo kuai e mare tamaroa lea. Ia o taimi ai no ngā i hoi tātou ia wa aru ale nei malina mai a tea. Mai mauto e ana e te anu so o malua makuta. Ai te lea o inga lava lo winga ia Maria. Maria, ai ma se upu ele tabia se upu o seve. Ia e whapenau i tonu le kalesia. Asisi i le mato e kalesia. E ese ma se upu e whai Maria. E uia e tele matou e maute peo sopi le matou Bristol. Le au te maitai ia mau. Me ai so matou winga hota e o le tangata e pito i sili a na whaia o onga o nai te marino. O le sipi a le o sānai. Me ia o ia e whawe mea sia uma le kare sia. Ia. Ma matou muli e tua ia mu matou. O le leaka i o le aonga na maitai le e pepe le ata mai hoi mtama usua. Ia le se ma samin whai i me singa ma. Ma
ngā mai e o sole. Ai ngoko la kumani. E whai mani ang whakaika inga ia i ki ngā uma. O kongon mako i kalesia e au e Maria, e o i ka mā whakua, e o i a mako, i o leo kua ngele kalesia o le ko ielengis. Ai o ia sa o winga la i mako uma i o ngā winga. Sa ia ko inga le whakulelei o kongon mako i kalesia. Ia kaulea Maria, kaimi o ke mga wai le yaki o se pulu. E lon le Maria, kaimi o ke kaumu wai wale o le ako se pulu. E kaimi le vili mai ei ma kalamoa. Ma ke kalamoa lava. Kalamoa mai a Maria yaki au. I mea kaule a inga ma ke kalamoa ia ma whangai. E esen male mga ia o lako kalamoa. O ke whasoa aku. E whasoa mai ko yaki au. O ngā iai leo le kaiminga o aluai o mā peo whai aku ma ke wāwala laka mariki ngā. O ngā o kilo le ia Maria, o ese ala wa ai. Ta Maria, e wa e wha e lava. Ai wha mai Maria ia kia ia e a o le kaiminga o ke ui whika. Ngā iai le kaiminga o iloa ai le rasi le whakapaka o Maria. O ngā upanga o kulea koso mai lunga lima. Koso mai le lima o Maria, ai mai huia. Ki ngā lunga au. O i ngā ngā uno ai e mai Maria. Ai pelo a Maria ia pia. O ngā o pili mai le ia seve. Se whamule mole. O ese la wala wa ai a Maria. Ai pa mai seve ia pia. Ia. Ka ilo wa o le ai ma ki whasanga ia Maria ia so uma o le ai kusala wa ai. Kia oi ngā. Ma o ilo ai o mai Maria o whasau pi Maria ia ka. Ai ngā o ilo lama o iai le mea o ku. Tau lisa o whasoa iai. O o pifo i o ke whai a Maria masalo o kong masinga o wha masinga o whasoa ia Maria. Ia ai le ka o mai ai Maria ia kia peika ia o le whaakua kua li ngei ka maka. Ngā maka i kalamoa ngā ua umanga whaari langa whaanga o ia o maka. Ngā maka kalamoa ai mo kai mai ia kia. Wow, i ku maule wala o whaakua kua i lea kua. A whaile no lo mai lea. Ia o ngā upau o ngā pinga ngano lea kua ia kia. Langa i ese puanga ka maka. Ese puanga lea kua. Ama kalamo Maria ese le manga ia o ngā longa, ngau o mga kupasoa mai ai. Ia ngā whakapea mai kua ile ia kia i le isi kai longa. Kala mai ka koe kalesia. O le ai angi sia ka koe kalesia koe a ua. Ia malui makuala. Ia o ngā pai mai lea ia. A pai o lo mai lea mo. O ke kango i noa ia ka la Maria pe a maa vai mai ia kia. O ke le pia mga o i pia i loa me maa vai mai i Maria o ke lau ke whai au. Maria e ke koi maa rosi. O le vai aso leo wai anu la koa. Ai whai mai Maria ia kia. A whai alo mai lea. Ia o ko whamaro losi. O ko whamaro losi ka koe kalesia. Auange i whamai vai. Pe ko ai kiki lava. Ko ke mawhaia lava mawhaia mea uma. Pe a koko angai kutana. Wa lesi lea mea Maria ese ko angai kutana. Whaso mea kia ia ko angai kutana. Ia o ngā pauleo se mori mau. O le kamalea Maria, le kamalea Lisa mata. Ia o sia o kamakausi lea. Le li leo Kelemete. O ke alu lawa i ko uma ma o ke kaupaya e palakalaka Kelemete. I longa kaimi muli lawa o ki ngā inga kilo ia Kelemete mpai mai a kia. Longa o le kamaikiki lawa le ngei mpai ngā kāia kia. Pai mai le ia kia. Ia ea lokwai sia kākama. Maria, ele mpai o ngā whanganoinga oi. O le au isia oi. O le au whaia uma mea pe o ngā e
Sa mua mai ai ia kia. Ula upu e whai i si au whāngau. Ka e whai mai ai. O le upu ke whai ai lau whāngau. O ke whai a ko i lau whāngau. Mai ese le aluka maari ai lau whāngau. Ai whape ngā ko i lau whāngau i a ngahia. Pei lava o so lau i ngā mong. Ia whakupu le moni mau. Whama ngā i mau mō maari a pia o iai.
we talk to Kelemete. Okay. Mai, ana soalnya mana nama tua yang salah. Amai yang mau yang dua, mana yang di oleh dua macam tahu, main korban. Walau itu pun proses pun. Te fatala fatu le pai ona le fia mana tu foi ole ale o so leo le pai mana malu ma ulungo le fia fio leo o mon sa no le pio ya patele ye o lava ya o le fia fio no foi si u le tatu fia ai ole au to tala fa mo mo le fia fili dei o no o le mana tu foi o male rofa o alto fine ya malia ia mo lo to si le fia o lo ingoa o pui fatu Kelemete le au pepe Leilua Kelemete o le pai au masui o le aingo malia e mamoli atuai se moli mau pupu ma le whātau waa fōi o na o le wala au pa ia ala na fio le tina ia po le tua fine fōi o le toina o le ilua fua na usu mai I loto whanga I lo matua ino ia anga. Ia whanaua le ilua Kelemete. O na usu atu lea o le ilua Kelemete I sa le longa. I le alo matamua. Ia e toa se fulu ma le lua. O le toa se fulu ma le lua le nā. E lo na iwa iai e le tua fine le o malia. E amata mai le tasi. Ia lea ua o male le lona iwa ua mali liu pe o nau whai atu o le malia o le lona iwa o le whanau o le whanau le nei a le ilua Kelemete e se uma tangata mo lato winga o le toa fine ne o malia e pe o na sao no le tele o sui ma tele fo I o mori mau le nei fiafi ma senga I se o nei tu le lava mai o te tautala ia o a o le sui o le ainga o te whaasa o ina lea maenga o malia I te tono le mato ainga e totolo mato e whamoe le mato fofuanga o mato me whai o lau ngā ruenga tono le mato ainga o le tautala o le ngā ruenga malia I te tono le mato ainga o le tustusi e le ai ma se mea I ma sepu, e le ai ma se mea e whaale tonu, e le ai ma se mea e misi, e mao popo mea uma, pe o nau whai atu o le ngā ruenga mani o le atu, e le ai se mea e whaale tonu o mātou whaala wala whai. A ini o mātou whaala wala whai I New Zealand, ia o le ngā ruenga lea malia. O pe o nau whai atu o le ngā ruenga malia o tustusi, o le ngā ruenga au o le whaleo, ai o ngā ruenga le fiunga ia patele mawola o le fautua. Ioi. Ai le mawhai o na whai ai malia se tonu